Lirthia chesolna the December ni sari kumsang ni somni pathum arsil rozela kumsumli panni apa arsil thlanga songpuilon chuan nimin nirok thlasom panni khan lirthia chesolna awangin anunna achana voin thlaidar thuma voyan yang songpuilon atanga thadon danin arsil rozela hi lamher RMSA High School principal ania lamher hi an khwa thanga kilometer vel chau ani awangin le langin akal thina ne nimin khan a holok lo wangin chung khat leina ten an zonga zandare le min somli panga vela khan kongthlanga akar ne an mo akar hi fitza vel lumin akar thlen ma dewa ama hi thia mu ane arsil rozela hi songpuilon branch waime finance secretary le songpuilon JT waime secretary nilai ani baka tuivai group waime secretary atanga chuakchi ane by election munlia Mizoram MLA inthlan nei zo ta ka wangin chakma autonomous district council CADC Lai autonomous district council LADC Mara autonomous district council le Aizol municipal corporation AMC a by election nei anga email CADC a CM nilai mek Rasik Mohan chakma chu tuichong bial tangin MNF ticketin MLA inthlan nei zo ta ka khan tlantlina ne Rasik Mohan chakma hi Borapan Suri MDC ni in MLA atlantlin ani ta ka wangin abial ruak don LADC a longthlai chan maribial tu MDC Dr. Lorraine Lalpek liana chinza chu MLA inthlan nei zo ta ka longthlai isbial tangin ZPM ticketa tlantlina nia MDC a abial ruak to don Dr. Lorraine hi MDC a chuan independent atlantlina ne MADC a chuan executive member nilai ke shanmo chu BJP ticketin palak biala tlantlina ne ke shamo hi BJP ticketa chakhai bial tanga MDC a tlantlina ne AMC corporator nilai jinga MLA intlan nei zo ta kha khan pali candidate an nia AMC wat XIX corporator Berlin wani sangit lau che tlantlina ne Berlin hi Aizol South Tribiala ZPM ticketin atling Autonomous District Council a chuan MDC te MLA tana antlinin by election nei thinania AMC a ero nei ani ngai lo tuntruma hian ani do nem thriatalani lo tuitla ruang zawng mek December ni sari kumsang ni somni pathum laldin puya kumsomli panga chanpui Aizol Ebenezer Hospital bula omchu nizandar somborvel khan tuirial lui North Serzol darlon bulrama chisolina borala arong zon mekane tuitla zon dan tori group waime in sarkar official te ronchungin not sezorle sunlochi poime tenen romanna siamane ro surwanga tuyetama wangin tuitla zon na hi thole the ani lawa tlomngai tora beisele rotte lochu tuma luilama lutlalo torin anin ngenane serchip jela Vietnam mi latang December ni sari kumsang ni somni pathum Serchip district jela Vietnam mi dan tia shetchu alatanga atan hun torbit tuk ayrai atang to kumsang ni somni COVID-19 shilen laya islung daraman Vietnam mi pa kumsom ni panga dan tia shethi Serchip district jela April nili kumsang ni somni khan da luania foreigner ani angin kumni chung tang turle chengsing khat choi turle choi tur nei lo chuan thlani tanbel turane ya tan hun chung turle poisa choi tur te he poisa choi tur nei lawa atan bil nen nikum jun nili atlak felvek chung poin tuntleng hian chhot tir ngeina omlowin alatanga kumkhar le tlasari zet chu a chho thei nuwa po alatanga ne Vietnam mitang hi anmani namtong chau thiam shena thalo bok ani awangin a chanchin she thui thei ani lawa Central Home Secretary le External Affairs Additional Secretary ate baka Vietnam Embassy ate achanchin hi Serchip DC Najuk Kumar Khan ashet tirto nuale IG Prisoner Jail Superintendent in Thlakhat Kalta November ni som ashet tirle nuapo chotir theidan turlam hoi thu engma shetalani lo om naram de shul ni lo Vietnam te ani boxi awangin akhes kalpui jel ngeina po omlovin Serchip district jela hian alatanga ne